Nya mbu pine shimbu kibru pine choiti me choiti. Ajanda wasikanyi wanbane a mabelu vesine mohitione mabelu ne heme talu benue mabelu heme talu benue hige mabelu hi benue mabelu sha Abuja. Ajanda wasiti kanyi ve hamashie ilu numu ilu mpala ma bibiro Yesu aluka wene tato upava yolovesha ihon ya tato lo weti adoli kaye kwa timyo kwa la uona ka ube kwa la ka ndire ndi ahide jumezanza abe umbune the entire middle belt kan koilu yana hige no central nega yavilu ngwa wanye ti sa kaka the entire north and Nigeria ya sa une lamio irreconifiable ola umbune ko yava zaheme shayaga sa madabo. I will tackle, if you tackle me, I double you. Kwa nene ya mluwaye terim luki soja ke bara. By your newspaper. Front page newspaper. Ya kare kwala. Ishe nene sa walu Federal Commissioner of Transport. Yange wanda wasita bolu olu sente sawa yebe chua uwezu wa Mungu shachu wa jana utalu tivyo ya lutia umbu nene yange peleku maamba wasi ovesi po unangu uweseme aiseme iune yangi valuwe ka iyongwe anyamake azemeke aba yangi hingi cha puru kwa nene zanza avanyo ishie wasineye ishe wesi jojo kume aondu avane uhemi mawaye tip na ngwunde ejoje kumega aondo veo vesi wandido nyanene aondo vakede fadalia sha oruandu aondo lukede suswansha aondo lukede otomsha aondo nayo mbanene hemisha shieve mahamo veyo aondo nave kwa uveyo aluelu pe shimanyia manukpe iwe manukpe ne pavio ashegede ko ufejo welinga waimana ruvaere la uno uchavana hama o aundu nana kwayena nae waimbane yamba vesi suswandiane no vave otom yanga eka urutiana ha mweyo vae ka Davidi uva nongutia bwe alue uyangi ko yamba none gayo nya talu timo ru kwa gene ko suswandi yamba era yangune nongu gayo maseba lu hipeselu nya nenega yangi veka shayu chatuogena matona zaheme nyava kafadalia aondu vakende nasha mbukana hambe mpa unena sesindi sa yombave zuwai Mungu onu wasembave zuwai Mungu mbane neve lushimai mo kanyika iva mpava alolum nege ke anza ka chopwe kamo iburu showo ayo kaya iya kaivampa
yokenesha kaivapa uvendanu ungwa kwa wendanu gene uheni wo ufachi orunana wo kwa nanguga kwa laka lampa aloru negi kenza ka choki shota kanyi iburu shota karwayo yo shimanyi ama yo kaivampa iwa kaivampa uhebaso kwa woyoyo hama kwa ya kawe orugengu ga kawe kwa lave ma kokaba duweke kwa nene ya kaye ya we pavio tuyo ipavio tato u pavio mbayo mabe pavio vebe kwa loneni ile kagire se kwa wasijitalo Nigeria yange ka eseba kuyo shonyi sheba eri nebe se eseba kuyo shonyi ni kaila hase inse nebe sintwa nya nene mega bagbejebo ma yanu vanyoru hitalu kinzanzan other government u fadali ya nene mba wuayo mba chila o thief itoyan thief mpame uvase chan atoro ase onu timba ya mavese akumeyo mpame uvase chan mageneyo vegema mpa wasema na yongo my home ilu nene hingi kwa yanwe we fagaya umu ya kwa yanu ifan